Так, туғандар. Ассаламу алейкум жамаат, ассаламу алейкум, hormatly достор. Жалпы бізден мұсылман бір туғандар, Алам Хабар каналымыздың көрушілері. Туғандар, бұйырса, мен сіздерге қайрадан Ноқат базарынан қызмат көрсетемін. 9 март 2025 жыл аптаның бүгін бұйырса демалыс күні, базар күні. Мынасындай аттардың бағаларын бершіра мен сіздерге біліп берейін. Қолына келішінше бұйырса жас келетат. Рабочий аттарды сұрағандарда біздің көрушілеріміз көп. Деме, мен ішімді баштайын бұйырса. Алда бізмен бірге болып тұрыңыздар. Анан, мына астағы номерлер туғандар сіздердің қызматыңыздарда аттарды реклама қыламыз десеңіздер, бізмен байланысыңыздар. Қанша болатын ма? Тақсыр? Жақтастар ма? 160. Сенікі ме? Торат, қанша кен торат? 160. Бер бұрыншы бере көрелі. 160 дейді. 160 дейсіз бе? Жашы? 5 жаш. Аяқтың аты? Шаңқол. Ат кішіне таныштырмайсыз бе, өнері бе? Бұлағы бар. Бұлағы бар, да? Шенішті өлі? Жош. Бұлағы жақшылы? Бойы қанша шығады бойы? 60-қа жақын, а? 100 қанша дедіңіз? 160, а? Аттың мүшелерін бер көрсетіп саған, а? Қызыққандарға номер береміз бе? Айтып өң? 500 мен, 55 44 07, а? Oldu, bazarınız versin. Bir bastırıp koyun sanırak, ha? 160 değil. 160. Bir bağlaş görsün. Kaça buldun mu? 130. Yaş içi? Kimin adı bu? 130. 130 mu? Doğru mu? Çok yoğun adı. Baba kança gene attın mı asın? 3. Diyor neyse. At bağolta var. At bağolta var kan? Sizden mi? Şeyin var. Kaçı da şunu? 110. Yaşlı. 4. Hayatı atın. Tamam. 4 yaşlı. İşe yürütmediniz mi? Yürü. Rabochiyat sұрағанда. Bozar qancha berdi? Berbedimi? 90 mı? Bu başka. Bu körüta mı falan? Orhan kalktın. Bangırttan geldiniz mi? Yok, özüm. Özüm mi? Öyle. Ассаламу алейкум, Москвада иштеп, эмгектенип жүргөн туугандар. Биз Казакстан, Москва кирди чыкты кызматтабыз. Бизде көбүнчө Toyota Alphard үлгүсүндөгү кенен жолго ыңгайлуу унаалар. Жолдо документтериңиз туура эмес болсо, акысыз жасап беребиз. Жашоо шартка байланыштуу акчаңыз болбой калып, кирип чыга албай жүрсөңүз, ал жагында жардам беребиз. +7977 382 10 93. Шергазы мырза жооп берет. Торат сұрайды, Торат. Торат сізде ма? Қаяқына тағам? Жаңноқа. Жашы ше? 5 жаш. Қаныс қаны, қараудасы. Бойы қанша тағам? 60 тегерегі. Жаш қаншалы? 5 жаш. Екасы. Аттың өнері қандай? Өнері бардығы бар. Бұлағы бар. Барды бар дейсі, іші дағы бар ба? İşi дағы бар. Қада жақ келіп қалды көрсе ме? Рабочий ат іздегендер көп болады да? Бар берсін. Денсаулық жақсы? Жақсы.
Kızıkkanlara номер береміз бе? Бағасы қанша мына жақтың? 58 bilen. 0558 aha. 2601 ha. Bağısı. Bağısı 250 bin de yaptız. 250 bin ha. 250 bin kullanlar. Жаңын оқатын атқан. Ол да одан болса. Қаражат сол. Сізден бе? Қаншада отыр? 164. Жасы қанша екен? 60 жас. 165 мың. Қаяқтың аты ма, Полбан? Оғат қылы. Қанша үшкені қайбам? Ака, сіздің атыңыз қанша? 180. Жасы ше? 6 yaş. Қаяқтың аты? Оғат қылы. 186 жас. Өнері қандай ака кісінің аты таныстырмайсыз ба? İşi дағы бар, үйір дағы бар. Бойында жақсы екен ау? Bunu kayırga koyuyoruz. Бойы қанша шығады ака бойы? 60'ın üstü ha? Kızılkanlara номер береміз бе? 0555 aha. 76 30 80 ha? Hadi жақсы екен. Ордында тұрмайды, жаман адаты жоқ ha? Жоқ. Рабочийге аты іздегендер. Бағасын дағы бір айтып қой. 180. Ya қанша бұл жерде қашқа? Тақсыр? Қайбы? Қанша жаш? Жазғы еке, менге қойды бұда. Kulunu kancadan? 150? Kança haber verdin? 120? Бағылды. 120 abi. Ya burun қанша? Тақсыр? 150. Жашы қанша екен? 5. Мамыр ака, ассалаумалейкум. Сәкен, жолат қой. Қандайсыз? Сіздің жүресіз бе? Алтын сарысын біліпсіз бе? Өзіңіз бе? Ben. Бір айдабайсыз бе? Жаш қанша бұның? 6 yaş. 6 жаш. 6 жаш. Қаны қандай қаны? Öldürdüm yesin. Несіне а? Бойы қанша шығады, Мамыр ака? Biri 60 üstünde. 60 үсті. Номерлерді айтасыз ба қызыққандарға? Ha? Номерлерді айтасыз ба? 77 beni. 77 менен 05. 05 15. 15 50. 50. Өнері қандай ака өнері? Ulağa yürüge çok. Үйірі ұлағы бар а? Ha. Болды. Kendi basa kaçar hakkı verebilir. Болды. Содаңыз берсін. Мына, онда. Адамжайдан айырбастан келді. Тақсыр аттың бағасы қанша? Бір айда өсіп ішіне? Салам алейкум. 250? Жаш іші? 8 yaş. 8 жаш. Қаяқтың аты? Көкжар. Көкжар. Аттың өнері қандай өнері? Var жоғы бар. Іші дағы бар, а? Ұлағы, үйірі дағы бар. Бағасы қаншалы? 250, а? Номерлерді айтамыз ба? 0227, ha? 57 35, ha? Бойы қанша шығады дедің? 1.60 koçalı. 60 көлче болады, ha? Болды, содасын берсін. Болды, болды. Атып қойыңыз. Шоколадта жақсы. Тору, сізден. Жашы қандай? 4 асы. Ішіне іздегендерге жоқ. Арауада тартады. Ама. Қаяқтың аты бұл? Таза өзіңіз тұрғызын. Қашыла. Şulardan alıp basacak. Azıcık ağırlık simeşin yığın oynadı. Bağız kaçı? Жақыныз 120 мыңға. 120 мыңға.
Tamam, numarayı aytıyorum. 0508 men aha. 09 81 04 ha. Hazırkı tuğanlar tor atkan. İşi buyursa var ekan. Hayda yerestер. Soğuğana hayda yerestер. Ondaki bazarınız versin. Baksırattın bağız kaça? Balbon. Bağız kaça? Bas 150. 150 mi? Yaşışı. 8 yaşında. Ayaklı adı. Töölös. Atı kişine tanıştırmayız mı? Önerileri. Ha. Turuşu şunda hazır. Haktasa bu koy. Kulak yok. Evet, var mı? Hiçbir şey. İşi var. Betin tartışır, betin sağ uyanacak. Resmi layık var. Betin tartışır. Köprü güzel şaştın ayın. Demedim ha. Ana bulan betin tak. Çiğlaptım. Ne soklar жақсы ha? Azıktan görsen atı koyun ha. Boyu kaça çıkartı boyu? 60. Bunun kaç dediniz öyle bazı mı? 150 bin gelir. 150. Hadi. Numarayı aytasın mı? Aytın. 170 mi? 0770 ha. 26, 26 73, 73 80. 80 ha. Oldu da bazarım. Evet. Ya şimdi kaç yapalım? 180 bin. 180 mi? Yaşı içi? Yaşı 11 yaşında. 11 yaş. Kırgız yılgı. Ayaklı ataka. Ben oynadım. Öm oyun. Altın öneri qanday? Kişine tanıştırmayız. Ulağı var. Ulağı var. Oldu, kapkını var. Boyu qancha chiqadi boyu? Boyunu bilmeyemem. Çok görmedim. 50'de жетеді 50 ga? 55 olsa gerek. Altın million жақшылығы? Yaxşı. Kolu ceviz işi tamam. Номерді айтасыз ба? 4995, 0995 aha. 98, 98 95, 94. 95 94 ha? Yaxşı. Töm oyunun аты ha? Ha, tamam. Töm oyunu. Ha, қашқасы бар. İşige ulağa жоқ. İşiге ulağına жоқ. Dağ, bağасын дағы айтып қой. Bağısı 180 bin. 180 var. Кәмі бар, ha? Болды, ака, сораңыз берсін. Жаш қандай бұныңыздың, ака? 5 yaşar. Ha? Қаяқтың аты бұл? Aklıma da etmek mi? Төлөс. Бұла тартты ма? Evet, evet. Ya başka o Төлөстің де şunday atып тұрады деді. Жаш қаншалық? Жаш қандай? 5 yaşar, ha? Öneri üç öneri. Ha? Bulak hiçbir şey içi. İşke salacak. İşke sandı ya. Yok, teke ulaklarda keçet. İşte bunlar buruncu var şimdi. Para Teke o, ulaklar kamera var. Yaş kaç dedin sen? 5 yaş. 5 yaş. Yaxşı. Kaç hem жақыны боласың? Jakın bası böyle 25 bin. 25 mi? Pazar kaça verdi? 110 veriyor. 110. Köpütün urup aldı o. Hazır defset geldi o ingende. Nomerlerde aytarsın mı? 70 mene. 0770 aha. 178. 178 147. 147. Miktar тұрып тұр, бақыңыз, İşte bastırın şimdi var ağa. Şöyle. Kızıkkandan. Boyu kaça çıkardı? 50'ye жетпейді, ha? İçine de. Oldu. Burası Toğay'dan тұрған, ha? Toğun atı da bu. Oldu, ağa, soğudanız olsun. Yakta bağlı. Bursa'mızdan bunu soksan mıyız? Ömeye göre. Öy. Koyunu ne demek koçun gözümüz. Ben seni artık alacak Daha koç şunu. seninle tüktep bırak. Ağla var faydalar. Kaç sever? Tata şu kadar. Öylesi olsun. 130. 90. 90. Ha 190 bin var orada. Yaş mı? Ya bunun yaş qanday polvon? Yaş qanday ekan? 3'dan 4'ga. 4'ga.
Dört çaşaganda tuğanlar. Nima bo'lsa 190 mingga sotdingmi-ku? Buni xursandchiman. Bor bor. 190 ming. Sotchim. O'ta kuyma. Bittasini kuysang bittasini. Yengira bo'lsa ham Bittasidan 500 ming foyda qilsang Sen ham. to'xtab tursan. Senga 5 ming, bunga 5 ming. o Alisher aka ot ko'tarsa. Ikki oyinga 5 mingdan. Ro'zada qo'y. 5 mingdan bo'lib qo'ymaydi. Traktör 5 pazar. mingga sen ham o'lmaysan. O'ladigan emassan. O artayam butani eshitsangiz. Voy, menga qara. 20 ming bo'tgan tuz otasiz. Ya uni xudo biladi. Ayb yo'q ekanda. Menga qarasang. 95. 95. Ey qora. Odam yesa ham bu. Meni tani. Meni yeb qo'ysin bu. Bo'ldi. Xursandmisan mana? Radniya bo'lmasin-da. Ayg'iri bormi yo'qmi? Ayg'iri bormi yo'qmi? O'ta yaxshi ko'rgan narsalarni uylaringiz unutur. Ha. Xursandmisan? 90 ming. 95 ber ber. 95 diye eşit. Yo, men 90 ga turibman. Menga qara 95 olgan ber 90. O Buni ne dedin? Uni xursandchilik bor bor. Hem 5 ver ming ishlaysanmas. Ey, katta pul foyda qilsang, birodar, katta pulga foyda qildim degani yo'q-ku. Shuna desa qolsa-da men deyapti. Oy, butani eshitsangiz. Bo'ldi. Artık alı sen gap yeysin böyle. Vermeyi satadigan bo'lsa 95 ko'rsa men 80 ga beraman. Salomma. Soat. Bor baraka degandan keyin yolg'iz qolamiz. Men pul hisoblayman, sen olib baylaysan. Menga qara bu gap olasan. Ha? Meniki olmay qol. Bana qarasan odamga. Sizlar göz var gördünüz şurmaydı. İşim bitmez. Bunu menga qara 200 oladım, 250 oladım. 95 lira ürünü oladım. To'xtatdim hozir. Ya be. Hayatda ben bana bermez yaptı o men turibman. Berdim. Bor. 91. Unamadimi? Ha 95 ga unaydi. Bor, xursandman. Men o gap olgan gap. Bor xursandman. Gap bor deganda borda. Hey! Al şunu. Sot. Hoca aka, men qara 200 ming bera olingchi. Ochilgan hoca aka. Hamma ko'rib turibsiz. Yaxshi foyda qilasiz. 100 mingga sotasan endi. Berinchi. 200 ga sotasan endi. Berdi çempiyonun nevresi de şu takı. Berdi. Ben 3 milyon koy. Adam koymasa bu. Patat dursa, bir işlik ki baytam yaptırırsın. Ya turu verdiler de o patat da. Hem de dola da açıldı. Endi Bak berin. üçgen de var bana gitti. Qanchaga? Üçgen. To'g'ri, to'g'ri. To'g'riga sotasan endi. Nima foyda? Ortalar. Olgan odam foyda qilsin. Foyda qilasiz, To'g'riga bera oling. Yo'l ishlash kerak emas. Ya artık hani. Ortalar. Üstüne etmey turuğa verem de ver çay turuğa. Turuğa veresin mi? Bak ikiye sat var. Var bana. Yendi bu oldu. Yendi hadi seni geldi. Kursan mısın de? Xursandmisan? Var dendi. Var dendi. Xursandmisan? Var. Xursandmisan? Var. Ha? 200'ü bersen. 225 satışasam? 200 ming berib ko'rsangiz Sahardan beri bana qilib, baraka qildirib. 200'ü bersan, beryapti, 200'ü beryapti. 200 mingga xursandmisan, mana aytibdi. 200 Xursandmisan, bor baraka. Yozg'oz xudo bersin bo'ldi. Endi ko'ryapsanmi? 30 yaxshisini ham yomonini ham. 3 yaşar. Hemen Ochini. Caz 3 yaşar. 3 soat buni davrab. Endi ber. Foyda qilasiz, shuni men qilib. Foyda qilay deb olyapman, umid qilib, foyda ziyon xudodan. Men yaxshi pul oldi. Turmuş topsir. Otuz. Yaş qanday aka? Keragi yo'qmi? Bo'ldi. Dam ol. Boshqa ish yo'qmi? Yonmayman. Boshqa o'rganib yotsang o'zing ham o'l.
200.000 so'm hisoblab ol bo'ldi. 200 dedi bak. Halla boshqacha to'kdey o'tadimi? Jo'shib qoldi. Bor baraka desa ikamiz qolamiz xolos. Hamma har tarafa. Aka, ko'gat yosh qancha? 6 yaş. 6 yosh. Qayoqni oti? Bilaruk. Ot kishini tanishtirmaysizmi? Yoshi qanday öneri? Ulog'i bormi? Buyurda bor. Ishonch bo'ladimi? Bozor baho berdimi? Ozod sirab qo'yibdi. Sirab qo'ydi, ha? Bo'yi qancha chiqadi aka? O'lchaveradi. O'lchayver. Nomerni beramiz qiziqqanlarga. Aytavering. 78 mi? 078 aha. 91 99 23. Qancha qancha? 91 91 99 23. 99 23. Densoqlar yaxshi, ha? Ha. Bitishib qoldi. Boğazını aytib qo'ying daha bir joy. Jaqin. 500 kam oldi orada. 500. Ne bu surayt bozor. Surayt, ha. Bo'lmagan. Bozoringizda yo'q. Ket. Ot yaxshi. Biraz ko'ksari yaxshi. Boratdi. Qayoqqa taka bu? Papa. Sizniki-ku? 15. Otning o'nerlari qanday nima? Mag'var. Yosh qandayli? O'zbekasi 5 yosh. Qo'l toza. Sevchi yaxshi. Ulardan nesi var aka? Bol bor. Bol sattınız mı? Bakın neler var? İş. Paygır. Belli yaxshi. İşke savardınız mı? İşke bizde salmaydı ha. Boyu qancha chiqadi? Bunlar Qoruq Qarajan, suyuchlar. Nomerlarni aytasizmi? Aytavering. 0223 ha. 45 59 45 ayaq ha? Yo'q, 59 45 59 shu nomer yozdim. 59 45 59 ha? 59 45 59 23 mi? Atışan işte. Aka bir grup boyuz orqasida ko'rsatib qo'y ha? Bo'ldi. Bo'ldi aka savdoningizni bersin. Ver aydaş. Mana tuğanlar bozorga borganda qo'yni kelibdi. Burg'a chiqqan. Bo'z ha? Bo'z. Qo'yni. Ana. Qo'ynidan tuğanlar qiziq bo'lsa, yosh qandaymi? 5 yosh. Qancha tuğan bu? Endi, ha? Bo'z ha? Bo'z ekan. Qo'yni kimga qiziq bo'lsa tuğanlar, hozir nomerlarni aytaman. 0505 bilan 554 209 degan nomerga chiqmaslar. 0505 bilan 554 209 degan nomerga. Tuşay. Boğaz mı gel? Bo'z ekan, tusham. Qo'yni, bo'z qanchalik? 120 ming so'm. Qiziq bo'lsa nomerlarini chiqaringlar. Zooparkka olib keta turganlar. Ha, parkka, biroq bo'z ekanda. Yosh qanchaga bo'ladi? Yosh 6 yosh. 6 yosh. Qirg'izxon ha? Qirg'izxon. Qirg'izxondaymi? Qirg'izxon. 6 yosh dedingizmi? 6 yosh. Yana ha. Ko'proq qilamiz. Öneri qanday aka buni? Öneri yo'q, nima yo'q. Uloqlar bormi? Buyurichi. Buyurni bilmayman. Uloqqa chopdingiz. Bo'yi qancha chiqadi bo'yi? Bilmayman, tushunmadim.
Kayak nasıl özü? Kayak nasıl? Şampol koydu. Şampol. Bu alındı. Aldınız mı? Kaça aldınız? 140. Çok. Şurada köpürekler nasıl gerekti? Kaçta utatken bunu? Alıp kız. Kaçağa? 140. Жақсы болып тұр, а? Жақсы екен, а? Жақсы екен. Так, туғандар бір қатар биелерді тартып қойайық, а? Ya bu bey қаншалай бағасы? Қайсыға? Ha, bu beyіңіз қаншалай бағасы? Bunun bağısı kaça dedi? Çıngiz payda bulman. 150 mi? 150 mi? Kısırımız ya boz bu. Kısır, ha? Қаншаны туған екен, ha? 3'lü tuğan beri. 3'lü туған, ha? 3'lü туған. Азырқы понимен бір екен, туғандар. Номерін айтты ма, понин, өкөй бір екен. Әгәм, мындай, байталдарда, бейлерді тартып қойыл араласы, ha? Ya bu erkek de ya? Kaça bu? 120? Yaşı? 4 yaş. 4 yaş. 120. Boğaz mı? Kısır mı? Kısır mı? Kısır. Bunu kısır da algan. Baytal bir şey bey bu. Ye bu. Bey. Kaçan tuğan? Yekin tuğan. Bağısı için. Bazı 125. 125. Yekini tuğan. Yekini tuğan. Oo. Yekini tuğan. Ha ben nasıl açayım? Beyler de beyler tartı alıştı. Onlar. Var mı? Ya kaça gitti kaç? Var bana gel. 138. Kaça tuğan akı? Atam dedi ha. Ya kırmadın o upara turda var. Kesek satıldı. 138 mi satıldı abi? Aka kaça tuğan akı bu? 4 4. Boğaz ekin. Orası mı? Yok. Nesmi. Nesmi? Orası ne sahibi? Mingi Nesmi. Köy oyunu değil. Arabaya. Çoğun akı ne bu ha? Çoğun akı. Yaxşı. Özü eseterliyle gitti. Siz tartmadın taksir. Ya bu satıldı mı? Erkek mi? Baytal ekan ha? Bey mi? Baytal. Kaça bunumuz? 120. Boylu ekan ha? Sen suğa жылап etken bunu. Ama beyini sırayısın. Bey kaça? Bağısı. 150. Kam bu. 150. Boz mu? 150 mi? Kaçan tuğan? 6 jatın ha? Ne bu? Taksır boğaz bu. Boğaz kaça? Kaçan tuğan bu? 4. Sana 5. Çok şükür. Yap sonra da. Beni görünüzler şu. Pazarın başındayız yani. Onlar bugünkü pazar şunday oldu. Noqatdagi silk pazar.